العاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرامك يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اللهم هذا الشأن ليس بشأني وهذا المكان ليس بمكاني. اللهم يسر لي أمري وتقبله مني وسلام على الجميع الأنبياء والمرسلين. İlahi ya Rabbel Alemin, günahlarımızı affeyle. Amin. Tövbelerimizi kabul eyle. Amin. Narından helas eyle. Amin. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine nail eyle. Amin. Ya Rabbi, burada toplandığımız gibi yarın mahşerde senin livai hamd sancağı altına toplanmayı bizlere nasip eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, bugün burada toplamamıza vesile olan Kadir ve Gamze çiftini bir ömür boyu mutlu ve mesut eyle. Amin. Onlardan gelecek nesillerinde hayırlı birer evlatlar olmalarını nasip eyle. Amin. Ağız tatlarını hiç bozma. Amin. Kem gözlerle bakanların kalplerini iyiliğe çevir. Amin. Ve selamen murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.